Sada ću nešto govoriti iz oblasti hrišćanske apologetike. Često ateisti prigovaraju da je Hristovo vaskrsenje nemoguće jer se navodno protivi fizičkim zakonima. Da li je to istina? Da li je to protiv prirodno? Da li se stvarno protivi fizičkim zakonima? Ne, nikako. Ja ću navesti jedan vrlo jednostavan primer. Da li ja kršim zakon gravitacije ako držim neki predmet u ruci i ne dopuštam mu da padne? Naravno da ne. Znači, gravitaciona interakcija između planete Zemlje i ovog predmeta, ove knjige u mojoj ruci, naravno da postoji. Ja osjećam težinu knjige, međutim, knjiga ne ide ka centru Zemlje. Znači, knjiga jednostavno stoji na jednom mestu. Znači, ja svojom rukom, mišićima svoje ruke nadvladavam silu gravitacije i ne dopuštam da ovaj predmet, knjiga, bilo koji predmet padne. Znači, to je neka jednostavna analogija kako jača sila nadvladava slabiju silu. Što se tiče vaskrsenja, da malo pojasnim šta se dešava kad čovjek umre. Dolazi do raspadanja tela. Šta je raspadanje tela? Raspadanje tela nije ništa drugo nego jedan hemijski proces. Znači, kada se makromolekule od kojih je izgrađeno naše telo, znači veliki molekuli, uglavnom proteinski molekuli, jer naše telo je uglavnom izgrađeno od proteinskih molekula, raspadaju na manje molekule. Tako da, šta je problem za apsolutno biće, beskonačno biće, koje je tvorac celog univerzuma, koje je stvorilo svet bukvalno iz ničega, šta je za njega problem da obrne taj proces unazad, znači da svojom silom i svojom energijom zaustavi taj hemijski proces i da počne iznova, znači da sjedinjuje manje molekularne jedinice u veće. Naravno da za apsolutno biće to ne bi bio nikakav problem. Znači, tu vidimo da vaskrsenje Hristova nije protiv prirodan događaj i vaskrsenje uopšte bilo kog čoveka, jer će na kraju čovečanstva doći strašni sud gde će svi ljudi vaskrsnuti i u svojim telima stati na sud pred Boga. Znači, vidimo da to nije nikakav prirodni proces. Znači, Bog kao apsolutno biće može upotrebiti atome koji već postoje u prirodi da izgradi naša nova telesa, ili pak može stvoriti elementarne čestice, znači protone, neutrone, elektrone, organizovati ih u atome i onda sjedinjavati te atome u molekule i od njih načiniti naša telesa. I naravno potpuno ih staviti pod kontrolom duha, pod kontrolom energije, će vaskrsla tela biti tela koja će biti produholjena, neće biti tela koja su podložna staranju i raspadanju kao naša zemaljska tela. Ima jedan stih u Bibliji koji kaže da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božje. Znači, drugim rečima, nećemo se pojaviti pred Bogom u ovakvim telesima kakva imamo sada. Znači, tu vidimo koliko je taj prigovor apsurdan i koliko je taj prigovor besmislen, i taj prigovor dolazi od ljudi koji niti poznaju suštinu prirodnih zakona, niti poznaju pojam apsolutnog bića. Vidite, ako zaustavite prostor čoveka na ulici i pitate šta su to prirodni zakoni, šta je njihova suština, 99,9% ljudi neće pružiti nikakav odgovor. Znači,
neće ništa znati. A vam postavljaju prigovor i kažu da je to nemoguće, jer sve to protivi prirodnih zakonima, prirodno je da se sve što rađa i umire, da je reverzan proces nemoguć i tako dalje. I sad ajde nekom prosječnom, običnom čoveku se može i oprostiti na tom neznanju prirodnih zakona, ali kad se radi o inteligentnim ljudima, o ljudima koji su čak i profesionalci na polju nekih prirodnih nauka, znači fizičari, biohemičari i tako dalje, pa postavljaju ovakve prirode, to je već intelektualno neoprostivo, to je već intelektualno nepoštenje. U stvari, intelektualno nepoštenje je blaga reč. Ja mislim da se tu radi o namernom i svesnom neznanju i izvrtanju činjenica. No, da bi ovo još malo više razjasnio, da se vrati malo na stvoreni svet i na prirodne zakone koji postoje oko njega. Da li su oni baš tako razumljivi? Naravno da nisu. 99,99 i ne znam koliko devetki da stavim procenata ljudi uopšte ne zna, niti može da vizualizuje stvoreni svet, a kamoli tvorca, a kamoli procese koji su mogući između tvorca i tvorevine, kao što je recimo vaskrsenje. Pitajte prostog čoveka da vam objasni strukturu materije, šta su atomi, šta su molekuli, kako se atomi sjedinjuju u molekule i tako dalje. Da li prostor čovjek to može da vizualizuje? Kako se kreću elektroni oko jezgra, zakone kvantne mehanike, da li to prostor čovjek može da shvati i da vizualizuje? Naravno da ne može. Da li prostor čovjek može da shvati kako funkcionišu naši tehnički uređaji, kako mi možemo da razgovaramo telefonima, da komuniciramo preko kompjutera, internet, da gledamo televiziju, znači kako se elektromagnetni talasi pretvaraju u električne signale, recimo u anteni našeg mobilnog, i kako se ti električni signali posle konvertuju u zvučne talase koji prodiru do naših ušiju i mi čujemo zvuk. Da li prosječan čovjek može da shvati sve te procese koji se odvijaju? Naravno da ne može, ali on ipak veruje da se sve te stvari dešavaju i da funkcionišu, jer to vidi svojim sopstvenim očima. Znači, nekog čoveka u 15. i u 16. veku da sretnemo, govorim hipotetički, znači, i da mu kažemo doće vreme kad će ljudi moći međusobno da razgovaraju pomoću nekakvih uređaja bez obzira na njihovu udaljenost sa jednog kraja planete na drugi, da pomoću određenih aparata posmatruju događaje koji se dešavaju bilo gde na planeti Zemlji, znači razdalje nije bitno, da li je to 100 ili 1000 kilometra i tako dalje. Čovek iz 15. 16. veka sa takvim načinom razmišljanja i sa takvim apsurdnim i suludim skepticizmom bi rekao, ma ne, a ne samo oni, nego čak i naučnici iz tog vremena, verovatno bi rekli, ma ne, to je nemoguće, to je apsurd, to se protivi prirodnim zakonima, kako ljudi mogu da razgovaraju jedan sa drugim ako se nalaze na suprotnim krajima planete Zemlje, pa to se protivi zakonima prostiranja zvuka, zakonima akustike, mi znamo koja je brzina zvuka i znamo kako se prostiri i tako dalje. Znači, to je sa njihove tačke shvatanja i razumevanja. Naravno, ljudi iz tog vremena nisu imali pojma da osim zakona akustike postoje drugi prirodni zakoni, da se oni mogu primeniti i da na taj način da omoguće da su te
stvari moguće. Znači, ti ljudi ništa nisu znali, nisu imali nikakvu predstavu o zakonima elektromehanike, znači o elektromagnetnim talasima i tako dalje. Znači, to su za njih bila potpuno nepoznata područja. Tek u 19. veku su počeli polako da se otkrivaju zakoni elektrodinamike, koji su nam omogućili na kraju krajeva i komunikaciju. Eto, time mislim da sam pojasnio koliko je suludo i koliko je besmisleno poricati čuda Božje, znači kao što je vaskrsenje, i ne samo vaskrsenje, nego i bilo koja druga čuda koja se opisuju u Bibliji, kao što je razdvajanje Crvenog mora prilikom proroka Mojsija, kao što je hodanje Isusa Hrista po vodi. To je vrlo jednostavno objasniti, ja sam već rekao, upotrebljavajući primer ove knjige, znači tu se radi o nadladavanju sile gravitacije, Bog čak uopšte i ne mora da poništava zakon gravitacije i tako dalje. Što se tiče ovog prigovora, ja bih s ovim završio.